نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jarin ya mga katotay manghuran kamaasan mulia agama Islam. Muna-muna wasin pagsarang sukul iban pamudji panangliti panglagui pa Allah subhanahu wa ta'ala na magsama sibu kita niyo magsyukur tumukbal sinamo in pagsukul sa taud-taud pa Allah subhanahu wa ta'ala akarna yari kita niyo long tabihayan piaabot niya habulan amuin sa mulya-mulya bulan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habiyaon mga katawtay manghuran mulya agama Islam. Ingkakahinang simbar iman habulan sin Ramadan mataud. Amuin kakahinang dia akan sin agama Islam. Sumagawa mga wa kita niyo atawa kumawa kita niyo maniw tiyo deng mga kakahinang simbar iman habulan sin Ramadan deng sabi to amoy to hinangon na to mawdu atawa kan topic haadlaw ini. Baitaan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Baqarah farman niya, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. In ayat ini daran pagkarungan sing kita niyo pagbasahon pagbatbaton sing kaguruhan na to mulya agama Islam. Baitaan kita ni sin Tuhan Rabbul Alamin na nawag-tawag kato taniyo. Ya ayyuhalladhina amanu, ya kamu beriman. Nabang ingkyaonan si manusia, si musujud pa Allahu Ta'ala. Kimakabtang sing kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, lamud siya panawag-tawag ini sin Tuhan Rabbul Alamin. Impanawag-tawag ini, amanat dakula dahing Tuhan Rabbul Alamin. Nabanglong ta bisaraw nin amanat bukun ka amanat deng hamano siya kahagaron na to misaning kiaunan niya magduarwa bang bunal atawakan bukun besin di matukato tanyo limabay labay ini aun amanat di matungkato tanyo bukun bisara sin at deng amon bukun bisara diung sintay nga sumagawa deng ha cellphone deng ha text message deng ha chat deng ha post unin amanat bukun ka un di matungkato tanyo sakit. Amo in sakit pag iyanon virus yan bihaon. Sambil in amanat yaon papakaunon kuno kita yung mga biasin mga iyaman iklog iban sinsaying sabablong niya ubat. Nabukon ka in bangsa singkitan niyo. Nag-us-us na nagbisay, nag-us-us na namingi iklog. Pasal mayta, pasalan amanat long niya ring ha hula biha ini. Sarta bang sila subon mayta kang magbihan ataw kan mayta nyo kahakaron impamong nila simu dalong niya bunnal iban simbukon na kakaroon tanadya mura-murahan daman lang niya bunnal. Nabiyaon niya rin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala na nawag-tawag pa mga beriman. Ya ayyuhalladhina amanu, ya kamu beriman, kutiba alaykumus siyam. Kaya fardu na, kaya lukis na, in pagpuasa doon kanin. Hati niya dia akan nakita niyo sin Tuhan Rabbul Alamin magpuasa. Akar na yari na imbulan Ramadan. Nabihaon diyungog na to in amanat dahing Allah Ta'ala. Sindaakon kita ni magpuasa, piardo uyajib na kato in puasa, in pangasububihaon, kumahakad baha kita atawadi. Umiyan baha kita, ini kumahakad kita bihayan, ada kala beni bihad to, namung baha kita atawakan way. Na mga tay manghudmulya agama Islam. In amanat dahing Allah Ta'ala, wayroon pagduarwa, long simbaha sa Arab, mi'a bil mi'a, bunnal wayroon pagduarwa. Nalong sintuan Rabbul Alamin, kaya lukis kaya pardo na kanyo in pagpuasa. Biya sin kapardo ha mga umat na kaw na rin kanyo. Mura-murahan in kamuyan magmabuha.
imbulan Ramadan mga katotay manghuran, kay nga tansing kita niyo, ini mataod ing kalabihan niya. Aun din nga mga kalabihan niya sa butong taman niyo, tiyo, mamapasisin kakahinang nato asibi hawak tulimaway. Damik yan habulan Ramadan ini, lipat manglipat inhinang karayawan, dihilon sin Allahu Ta'ala pa mga manusia, pa mga bariman, amuin na nindugi na mogbugi sindaakan ni habulan sin Ramadan. Napagkalong tadimatong imbulan Ramadan, bisarahon sin kita niyo haadlaw ini, uno naman im mga kakahinang mapatut hinangon sin Muslim, sin tao magpupuas sa habulan sin Ramadan. Panagnaan deng ha mga kakahinang ini, dagay rayon at tawakan lilayon sin kita niyo, long sin mga ulama, islahul qalb. Panagnaan hinangon sin bariman, habulan sin Ramadan, subay niya dayawon impangatayan niya. Long sin mga ulama, tahir qalbak, lano ilaw niya impangatayan mo. May da akon palano aning pangatayan. Hangkan na in kalima qalb, ini word qalb in ini word Arabic word siya. Nalong sin mga ulama, summiya qalban likathrati taqallubi. Ngiyanan long niya in pangatayan qalb, hakarna long niya in siya mataod in pagpinda-pinda niya. In pangatayan in kahupuan niya magpinda-pinda. Aun waktu makusugin iman sing kita niyo, aun waktu maglamma. Nari nga sabi ato in panagnaan ding hamang hinangon, subay na to lanuan, palissinon inamun halom sinatay na to ini. Hawno na to siya nilanuan. Dahing ha mga kakahinang himumungan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanalong si mga tao maingat, haa ka Islam, al-qalbu yasda. In pangatayan long niya sin manusia paggahaon. Nakita ka mo basi, misan pabiarin inig sin basi yaon. Dumatong in waktu bang siya mabasa sin ulan gahaon. Damik yan in manusia. Misan pabiarin in lano sin baran niya. Lano sin pamayhuan niya. Aun waktu kabakan na to in manusia. Malano in hagwa sin baran sumakawa. In halom sin atay niya malumi. Nasubay in lanuan sin manusia. Bang diakan sa sin agama. Lanuan in pangatayan niya. Hadu ka ing bulan. Labi awla na subay niya lanuan habulan puti bulan Ramadan. Akarna in bulan ini sa mulya-mulya, special long sin anggalis, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pamangatay manghud, in pangasuwihaon, may tabaha, gahaon in pangatayan sin manusia. Beitaan kita niyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith dahin kan Abi Hurairah, riwayat Imam at-Tirmidhi, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda إذا أخطأ خطيئة نقطت في قلبه نقطة سوداء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunal tuudlong niya in manusia sa kahaba siya makahinang kasaan. Amuin kasaan sibu rahabis sara iba nakakahinang tumbukan isab sin Allahu Ta'ala in pangatayan niya sin tutumbuk itum. Hati niya, sa kahaba hatiin manusia makahinang pardusahan patuhan Rabbul Alamin, magtuy tumbukan sin Allahu Ta'ala, impangatayan niya, sin tutumbok itom. Huminang kaw maksiat bihaon, tumbukan na isab sin Tuhan. Huminang kaw manglimot na isab kaw, maginanginang na isab kaw bisara, mangjaga-jaga na isab kaw, mamit na isab kaw pagkahimo. Na sa kahaba hinang mudu sa patuhan Rabbul Alamin, tiyo tumbukan sin Allahu Ta'ala, impangatayan sin manusia, sin tutumbok itom. Bulan Ramadan, bulan puti, bulan mulia hadrat sin Tuhan. Igun na to in jingki, in iggil, in astul, hatay mangud na to, away runday sab naguno kato. Igun na to in katan, inideng halom sin atay na to. Hakar na mga tay manghud. In sabab mayta, paggahaw nin pangatayan sin manusia, hakar na sin maksiat. Sin dusan ni magkahinang ni adlaw-adlaw. Subhanallah. Hangkan na, in ta'thir niya, in bakas niya, apabila in manusia di niya lanuan in pangatayan niya habulan sin Ramadan iban haduga ing bulan adakala malamud siya ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Tuhan Rabbul Alamin ha suratul Baqarah khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Subhanallah. Long sin Tuhan Rabbul Alamin
Kaya taman na sin Allahu Ta'ala, impangatayan si mga manusia, inpangatod nila, inpangdungog nila. Kaya taman na sin pag-iyanon kisyawa. Laong si mga mufassirun, impag-iyanon laong niya kisyawa haayat sin Allahu Ta'ala, amo na laong niya inamuin manampa ni hapangatayan si manusia, hamata si manusia, hatay nga si manusia, tiranan di niya nakakitaan, di niya nakarungakan, di niya nataymaon, inamuin mga himumungan bunal, atawakan kasabunnalan dahing ha Quran, iban sin sunnah, dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, bangin manusia, itom na impangatayan niya, misan pa biya diin katluan juz, alom sing Quran yaon katluan juz, basahon muka niya, di niya nataymaon. Misan pa biya rin yung pamulansang muka niya, di niya nataymaon. Misan pa biya rin yung pagsabot mo sin ayat, sin hadith, di niya nataymaon. Karna mayta, hasabab, tiyumbukan na sin Allahu Ta'ala, impangatayan nila, inmata nila, intayngan nila, sin tutumbok itom. Subhanallah. Piligro dakula mga katawtay manghuran muli haagama Islam. Apabila impangatayan si manusia, timigidlom na sin maksiyat. Tiranan mahinang sabab. Long sintuhan Rabbul Alamin, walahum azabun azim. Akarna amuin, tiyumbukan na sintuhan impangatayan nila, di na sila kumakad sin kasabunalan, hadlaw kiyamat, long sintuhan Rabbul Alamin. Aun sila siksa, aun kayo timatakad ka nila maulul, halom sinar ka jahannam. Tumagna naman dayong hakubul, subhanallah. Mga tay manghudmulya agama Islam. Bukon kahazaman tabihaon, mabuka kita kugdan ng sakit virus ini, sakit COVID ini. Intanda sin buka na to, sakit nagjato ini. Amo pagkatauro ka ingin din na to kabukaan. Misanin halawm sin bay, hapan daig bay. Bangkya ingatan na to, kyugdan COVID, mag-us-us kita niyo manambul singgit, manambul sin lawang. Atawakan atas na to, migday nga kauman, pasal mabuka kita. Kugdanan imbaran ta sakit sin COVID ini, iban kugdanan ing kaanakan, iban sin kamaasan. Sabab hambuk din kabukaan, ada kala mapatay kita sa sin COVID. Inyat to mga tay manghud, sakit kumugdan ha manusia, agin hawabaran. Sa subay kabukaan sin manusia, in sakit kumugdan halom sin pangatayan niya. Bangkaw miyuga sin sakit hagin hawabaran da kumugdan. Subay kaw labi muka, bang tumbukan na sin Allahu Ta'ala, in pangatayan mo sin tutumbok itom. In sakit COVID, atawa uno na inda kinis sakit kumugdan ha manusia, in julja na niya, in mudarat niya, tubtub da jasad. Mahalo sa jain jasad mo. Di ko makapanaw lamahan kawihayan. Adapun, bangkaw kyugdan sakit pangatayan, bang tiyumbukan sin Allahu Ta'ala in pangatayan mo sin tutumbok itom tumtuma. Bukun sadya in mudarat niya jasad mo habaran mo. Sa sambil kabuyaanan mo adlaw kiyamat, tumagna halom sin kubul. Subhanallah. Tumangis in manusia. Magsusun. Haayat sin Allahu Ta'ala, nagbalik-balik siya abot sin Tuhan Rabbul Alamin. Mga manusia nakananaman siksa, nakananaman sila kayo, halom sin kubul, hawayron pa sila biyayan, ilawang tasimang payalom sin narka, hakubul sadya, nangayo-ngayo na sila pa Allahu Ta'ala, bangman sila balikun sin Tuhan Rabbul Alamin, di hababaw gumi, amuin huminang sila ibadat, misanda kumanang karakaat, misanda kumanang buok puasa, mamaugbog sila, huminang sila, hasupaya laong tabihayan, amuin, di sila majuljana, halom sin kubul, mabut haadlaw kiyamat, halom sin narka. Waliyadu billah mga taymang. Ang kan na bang ingkiaw ng si manusia, nag-iiman pa Allahu Ta'ala, sin iman sa bunal, subay niya lanuan. In pangatayan niya ni deng mga hiaram sin Allahu Ta'ala. Bukunin pag-iyanon pag-iman, saulan at mitumin tuktok si manusia pagsudjuran bat, law mo bariman na siya. Saulan na naggagamis in manusia, bariman na siya. Makabak kita manusia zaman bihaon gatos tabiya, mitumin tuktok pagsudjuran. Tiyahon na nagsambahayang, sumagawa impangatayan niya malumi. Ang panaubos si mambahayang pagwaring ha masjid, yat to namang limot ha pagkahiniyan. Ang panaubos si mambahayang, bang biya din kusog nila magsambahayang, biyat to isab, in kusog nila mamungmong, mamit na papagkahin nila Muslim. Subhanallah. Akar na mayta, misan sila magsasambahayang, sumagawa in pangatayan nila malumi.
Biyaitaan kita niyo sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dungdung iya kau tay mangud ko in hadith ini. Daing kan Anas bin Malik, riwayat sin Imam Ahmad rahimahullah. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Kitain hadith dungo ka. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di laung niya muntul impag iman sin manusia sehingga suway mabuntul atau akan muntul impangatayan niya. Hati niya, di hati matawag bariman in manusia misan pa siya si masambayang at kala subay niya na pabuntulon impangatayan niya. Lang mo magsasambayang na ako, impangasubo. Malano na ba impangatayan mo dahing hajingki, dahing haigil, dahing hamaksiyat? Subhanallah. Mga tay manghudmuli ha agama Islam. Di kanganan bariman hinang kataw ring kato. Misan pa siya mag-iibadat. Bang in pangatayan niya malumi. Bang in pangatayan niya gyagaha. Bang in pangatayan niya titumbukan sin Allah Ta'ala. Sin tutumbuk itum. Hangkan na in mapatut na to hinangon mga tay manghud. Lanuan na to in pangatayan na to habulan sin Ramadan. May taasubay lanuan in pangatayan. May taasubay ini igun in mga igil in hinang mangi in bisara mangi. Halam sin pangatayan na to ini. Hakarna laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asuratul Syu'ara biyaitaan niya kita niyo. Laung niya, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yariin jawab mga tay manghud. May taksubay imbar iman, maglano siya sin pangatayan niya. Laung sin Tuhan Rabbul Alamin, haadlaw qiyamat, haadlaw paghisab, di na laung niya magmumpa at impangalta sin manusia. Damik yan laung niya in kaanakan di na magmumpaat. Sumagawa laung niya amura in magmumpaat, man atallaha biqalbin salim, isiusiu in dumatong ahadarat sin Allahu Ta'ala, nagdarasin pangatayan sa wasa. Nagdarasin pangatayan malano. Subhanallah. Impangasbubihaon, uno indagbusan, uno intibayhuan, sin pag-iyanon pangatayan sa wasa. Qalbun salim, amun haayat sin Allahu Ta'ala. Laung sin Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Laung niya, falqalbus salim al-mahmud, huwa alladhi yuridul khayra lasyar. Kitaan yung in Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. In pangatayan laung niya sa wasa, malano, siya na laung niya in pangatayan, in kabayaan niya hinang sadya karayawan, di siya mabaya sin hinang mangi. Hati niya, bang in pangatayan mo yaon, masub siya hinang marayaw, amuna yaon in pangatayan, sawasa dumatong hadarat sin Allahu Ta'ala. Na take note mga tay manghud, hadihay ni adakala on mag-misinterpret biyayan, aw na mo indugang in pamaham niya, adakala mamung imano siya, na magdayaw na diya ko pangatayan ko, di na ako magpuasa, di na ako magsambahayang. Impag iyanon haayat sin Allahu Ta'ala, qalbun salim, lamud dito inamun pangatayan, buntulin aqida, pangatayan, masubha pag-ibadat, pangatayan, masubha daakan sin Allahu Ta'ala, pangatayan, limalayo day nga mga hiyaram sarta, simusuokhay ng marayaw. Bimana, bangkaw marayaw in pangatayan mo. Sa di ko magsasambahayang, di ko magpupuasa, na bukundayan pag-iyanon pangatayan sawasa, ahadarat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Angkan na mga katote manghuran mulia haakama Islam. Ayaw tuod kita niyo, mangandul amon sawla na kita niyo nag-iibadat batlong tabihayan. Impangatayan tayo ni bihayan ini, tao marayaw na kita. Bang in bariman, dia akan sin agama Islam, dia akan sin Allahu Ta'ala, maglano sin pangatayan, bariman, magsasambayang patuhan. Sa dia ak sin agama, maglano sin pangatayan, biariin na baha. Im mga manusia bardo sa tabiya. Im mga manusia timaykod limayo hadaakan sintuhan. Bariman dia ak sintuhan. Amun lumanlano aning pangatayan niya para hal bariman na siya. Nabiariin na ba ingin habaran si manusia bukon bariman. Manusia tabiya kulang in ibadat. Pagubos makusog pa magmasyat, makusog maghinang dosa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na subay niya labi lanuan impangatayan niya ding ha mga hiyaram, ding ha mga himumungan bisara bukon marayaw, hasupaya dumatong siya hadarat sin Allah Ta'ala, nagdara siya sin pag-iyanon qalbun salim, pangatayan sawasa.
amun taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari in Nabi sallallahu alaihi wasallam bang takitaon tausul ka. Intanda niya nakapag Isra wal Mi'raj in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piyasakat sintuhan Rabbul Alamin hataas langit. Piyasakat hataas langit sambil kita niya in tiap-tiap lambang pangkat sin sulka. Kita niya yung kanabihan din kan Nabi Isa iban sing kaibanan kanabihan. Sialam siya sing kanabihan. Iaagaran siya sin Jibril biya sa panto namon nagturyaon in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damikyan piya kita kaniya inamuin narka iban simpa lambang sin narka. Amun darakat sin narka. Sa bang mo kitaon in Nabi sallallahu alaihi wasallam lialanuan na impangatayan niya iyukab waktu siya asibi giantian inig in pangatayan amun biya sin pangatayan na to ini maluhay datungan sasat giantian impangatayan sin Nabi. Simpangatayan marayaw amuin di o kun misam pauno aramaling kumugdan. Sa kita aunuin dua sin Nabi. Hadith din kan Anas. Laong niya, inkaunan laong niya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habihat to na inkahalan niya. Tausul ka. Laong sin Anas, laong niya bihayan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukthiru an yaqul. Pagpataurun long niya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagpataurun sin Nabi in pamong niya, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Subhanallah, makatindog bahi mo mga timahod. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kau mamiminda sin pangatayan amunin Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kau mamiminda sin pangatayan andu pataptapain pangatayan kuini doon na pag-agama. Doon haagama mo, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tausul ga sa in pangayo-ngayo niya. Pataptapon sin Tuhan Rabbul Alamin in pangatayan niya pag-agama, hapag ibadat, hapag mabuka. Subhanallah. Nabi ariin na baing kita ni mga taymanghun. Subhanallah, ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang in Rasul sallallahu alaihi wasallam tausul ga buhi-buhian hadunya, hazaman niya. Sa ingan niya bang long simbasa, registered na long sin sulga ang natampat niya sa nangangayo-ngayo dapatuhan. Pagbalik-balikan niya, ya Allah, pataptapain pangatayan ko, then doon hapag-agama mo. Naring sabi at mga taymangud pagkasya insuntuan na to, patauron sing kita niyo. Impagduaan na to, pa Allahu Ta'ala, habang man amuin pataptapon, impangatayan na to, then doon hapag-ibadat, then doon hapag-agama, then doon hapag-mabuka. Ayaw kita mangandul sa ula na kita magsasambahayang. Sa ula kita nakatimpos puwa sa bulan 5 batlong mo tausul ka na ako. Di na ako magtaubat. Di na ako maglano sin pangatayan ko ayaw. Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan paibadat akatanti bayhuan ay nang marayaw nangangayo-ngayo pa Allah Ta'ala bangman pataptapon. Impangatayan niya den doon hapag-agama. So atin niya amoy impanagnaan long tay sa marista. Atin niya ding mga hinangon simbar iman habulan Ramadan. Lanuan niya impangatayan niya. In sumuno niya mga taymanghud, hinangon si Muslim, simbar iman, habulan sin Ramadan, habulan puti ini, amo na inlong si mga ulama, at tawbatus sadiqah. Hati niya tawbat sa bunal. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratut tahrim, ya ayyuhalladhina amanu, tubu ilallahi tawbatan nasuha. Yari na isabin amanat, panawag-tawag dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Dungdungi marayaw, dungog kaw marayaw, amanat dahil Tuhan Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladhina amanu, ya kamu bariman, tubu ilallah, pagtawbat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin tawbat nasuha. Unin pagyanong tawbat nasuha, laong si mga mufassirun, biya na kan Imam At-Tabari, tiap siran niya in tawbat nasuha laong niya, in tawbat nasuha laong niya, amo na hindi na kau tuod magbalik, day nga hinang hiyaram sin Allah Ta'ala, amon bakas hinang mo abadan, hati niya di mo na tuod balikan. Upaman niya imano siya nag-inom alak, biya yaon, ato nagkarupangan, bang siya nagtawbat sin tawbat nasuha, misan pa pila bulan, pila tahon lumabay, di na tuod siya magbalik, hinang niya yato, amon bakas niya hinang. Pag iyanong tawbat nasuha, nabukunin pagyanong tawbat diha ayat ini amuin biya sin pagtawbat subhanallah sin kaybanan mano siya tabiya magtawbat adlaw magmaksiyat dum subhanallah at tawakan di mabilang tawbat nasuha
Ingkarya sa limo, sa upama magiinom kaw alak. Haway pa di matong imbulan Ramadan, pag-ubos. Pagdatong simbulan Ramadan, himundong kaw nag-inom alak. Pag-ig simbulan Ramadan, minom na sab kaw nagbalik, tumtumatay manghud. Bukon yan in pag-iyanong taubat na suha. Na impagtawag doon, naghali-hali sa jakaw. Bang mga upama kun usaha, nag-day off sa jakaw. Sabi alikan mo rin hinang, impag-iyanong tay manghud ko taubat na suha. Amo hindi na kautuod magbalik, day nga hinang mo, haram amon bakas mo hinang. Subhanallah. Labi awla na imbulan Ramadan bihaon. Bangkaw wayroon na kapag taubat, habulan 5 bay, ubos mabaya kaw mag-ibadat, tagna na kaw habulan ini pagtawat kaw sin mga kakahinang hiyaram sin Allah Ta'ala. Sin mga kakahinang hinang mo amo inliangan sin Tuhan Rabbul Alamin. Bulan puti bihaon. Bulan lipat manglipat hinang karayawan. Tagna na kaw bihaon tay manghud kumulya. Bangkaw dimurungog sin nasihat ini, tawat na kaw. Baba biyari pa kaw habulan sin bulan Ramadan. Damikyan mga tay manghud mulya agama Islam. Pitaan kita ni Tuhan Rabbul Alamin. Hasuratun Nur, laung niya. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Laung Tuhan Rabbul Alamin, Hasuratun Nur. Iban pagtawat kamu katan o kamu bariman. Murah-murahan ing kamu yan magparuntungan. Bang mukitaon ha ayat ini, india aksin Allah Ta'ala, amo inlong niya biyayan, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Pagtawat kamu katan, ya kamu bariman. Kau bariman, mag-iibadat. Simusujud pa Allah Ta'ala. Muga hasiksa haadab sin Allah Ta'ala. Sumagawa. Dia akan da siya sin Tuhan Rabbul Alamin magtawat. Impangasubihaon. Bang imbariman da akon magtawat sin Tuhan, biya diin na ba imano siya bardusah. Biya diin na ba imano siya makusog huminang sin ini mga maksiat, mga hiyaram sin Allah Ta'ala. Bariman, subhanallah. Da akon sin Tuhan magtawat para hal bariman na. Nabi arin na bain ikaw tay manghud kumulya akam Islam. Kulang pa kaw ibadat. Makusog pa kaw magmaksiat. Makusog pa kaw manumbi. May naat pa insahulan mo maglimot. Impagbuka mo maglimot. Subhanallah. Pagtawat kaw pa Allah Ta'ala. Hawayroon pa di maragpak doon kay mo impagsusun mga tay manghud. Mulya agama Islam. Yari kita niyo baitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith din kan Anas bin Malik. Laung niya, diungog kulong niya biyayan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magmaak, hadith din kan in Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marrah. Kita aunuin agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Muslim, laung niya, o kamu manusia umatku, pagtawbat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena maita, fa inni atubu fil yawmi ilayhi, hakarna in aku laung sin Nabi baran niya, hakarna laung niya in aku ini, magtawbat aku pa Allah ta'ala, halawm sinhang kaadlaw, 100 marrah makahanggatos. Subhanallah. Rasul in namayta kato tanin. Laung niya in ako magtawat ako, bang in pagtawat kulong niya pa Allah Ta'ala. Halawm sinhang kaadlaw makahanggatos. Biasin sambat laung takaina. In Rasul tausul ga, iaampun sin Allah Ta'ala. Inamun asal siya iaampun sin Tuhan. Biabaitaan siya pepakuyag siya. Sin sulga buhi-buhi andi hadunya. Sa sumagawa. Impagtawbat niya pa Allah Ta'ala halawm sinhang kaadlaw makahanggatos tay manghud mulya agama Islam. Nabi tausul ga. Subhanallah, hanggatos makahanggatos magtawbat pa Allah Ta'ala. Ada puning kita nyo bihaon, subhanallah. Malam mapay pag-iman na to sa agun-agun impagtawbat na to pa Allah Ta'ala. Makaminsan dahalom sinang katahon. Makaruaralom sinang kataon. Makaminsan dahalom sinang kabulan. Aun dahing kato tani mamayta. Magtawbat ako lang niya patuhan, subay na ako lang niya makaasawa. Magtawbat ako patuhan, subay na ako lang niya makaanak. Magtawbat ako patuhan, subay na ako lang niya lumaas.
sambil diag pakan sing kamatay, wayroon nakapangayo taubat, ampun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam makahanggatus hangkaadlaw magpangayo ampun. Adapun in kita mga taymanghud, subay ta singuran in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impagtawbat bukon sadya si mamarahi amuin ha mga taubar dusa. Misan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, tausul na magbalik-balik na mga yu ampun, magbalik-balik mga yu tawbat. Nabiariin nawa biasin sambat imbaran na to ini. Misan bulan Ramadan tawiya, makagaus kita huminang maksiat pa Allah Ta'ala. Makagaus kita amuin di nato dilan martabat addat impakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sangi-ngi na manusia, bang siya abutan sing kamatay haadlaw qiyamat, amun wayroon siya nakapangayo ampun pa Allah Ta'ala. Subhanallah. Bang mo piyag addatan, impakaradyaan si manusia, hawayroon nakadihil kay mo ang sulag uno-uno, misanambok pilang, wayroon nakadihil kay mo. Siya piyag addatan mo impakaradyaan niya. Subhanallah. Habihaon bulan Ramadan, mi adi na kau kumahakad pa Allah Ta'ala, misanda kuman pag-addatan mo in bulan ini, bulan sa mulya-mulya. Pila na jabihaon ka musliman tabiya, makasusa. Bulan Ramadan kailu, makagaus sila kumaon mag-inom, haadlawan sin puasa. Bukon pa pagbubuka, sa iyaon in mga hiyaram sintuhan kya kaon nila. Iyaon in mga pagkaon siyusupa nila. Iyaon in mga pag-inom, iinom nila. Haadlawan sin bulan Ramadan, nalawain pag-addat nila, impagmartabat nila, hapakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tayat to mga tay manghudi na to matali. May tayat to mga tay manghudi na to matali. Misan da kuman hadi na kita long tabiya yan ibutang tana. Di na kau kumahakad patuhan. Di na kau kumahakad sinadlaw kiamat ando. Misan da kuman pag-addat ha bulan Ramadan. Bang manjari dihili martabat in pakaradyaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amun naghinang sin dunya ini, nagdihil ni'mat, nagdihil rijiki kato taniyo. Hakarna mga tay manghud. Magsusun in manusia, lusong, lugi, in manusia, muy hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin, wayroon nagdara ibadat, wayroon nakapangayo ampun, tumtuma, in kaampunan sin Allah Ta'ala, sa lugay mo buhi ang kaampunan, biita sin Tuhan Rabbul Alamin, hadith din kan Anas bin Malik, in hadith ini hadith Quds, long niya, diungog ko in Nabi sallallahu alaihi wasallam, imian, long sin Nabi, imian in Allah Ta'ala. Long sin Tuhan Rabbul Alamin. Law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, gafartu laka wala ubali. Itaan la sa katutan yung sin Allah Ta'ala. Parahal, in mano siya makusog magmasyat sa masimasira, in la sa kanya sin Tuhan. Long sin Allah Ta'ala hadith Quds, misan palaw niya, limabaw na indusa mo, miabot na in pardusahan mo, in maksiat mo. Ananas sama, hasiring langit. Bangkaw long niya magtawbat ka ako, mangayo ampun ka ako, magbalik ka ako long sintuhan, gafartula ka wala ubali. Ampunon ko kay mo in pardusahan mo, di ako magmahi. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, nakalanduin lasan niya mga piyapanjari niya. Bisan pa biya din in lagu sin dosa mo. At kala kau nagtaubat, sin taubat nasuha, taubat sa bunal, ukab in lawang taubat sin Allah Ta'ala para kay mo. Ukab in lawang sin taubat para kay mo, wayroon tiyambol sin Tuhan. Kumpas mo ba tay manghud? Bang sa upama himinang kau maksiat bihaon, adlaw ini, pag-ubos sa roon doon, piyatay kau sin Allah Ta'ala. Sa roon doon, tiyang suin nyawalihan mo, in pangasubok, kakausan mo ba? In kahalan halom sin kubul, kakausan mo ba? Inamuin paso, tigid lumalom sin kubul, subhanallah, tay manghud kumuli haa kama Islam. Ibut, ayaw tuod ka mangandul. Sin kusog mo, sin umul mo, lang mo bata bago pa ako bihaon. Magmasyat na ako, subay na ako lumasan pa ako magtawbat. Adakala, saroon doon, tangsuon sin Allah Ta'ala, inyawalihan mo, magsusun ka. Biyita sin Allah Ta'ala, halom sin Quran, nagbalik-balik adugaing-dugaing sura. Banglaw niya dumatong na inajal si manusia, dumatong na in kamatay niya, di na yan lang niya mag-miss. Di ma-delay, di sablaw niya biyayan mag-advance. Bangkaw abot ang kamatay, halisagwal, di yan mahinang lisag siyam.
Di yan may nang lisag 7, subayan lisag 8 adlaw yan. Hawak to yan, mapatay ka. Subhanallah tay manghud. Padduman atawakan ini long tabihayan. Hambok din nga mga example na to. Mga manusia alom sin Quran, siyabot sin Allah Ta'ala. Hadugaing-dugaing sura, biyay ta sintuhan. Hawak to sila nakananam siksa. Hawak to sila inamon iyadab sintuan Rabbul Alamin. Uno yung pamong nila, adugaing-dugaing ayat. Andayin kanila mamong, yalay tani kuntu turaba. Ya Tuhan namo, ya Tuhan ko, adapon hinang mo na sa ko lupa. Andayin kanila mamong, laula akhartani ila ajalin qarib, ila akhiril aya. Bang sadya ko lang niya ya Allah. Amuin, ti akhir mo in kamatay ko ini. At niya dilan mo pa ako chance, magtawbat utuda ko ya Allah. Huminang tuda ko si mga kakahinang amon dia akan mo. Asupaya ko ya Allah amuin, makasudhalom sin sulka. Subhanallah. Tay mangudi pa ba jumukup. In ayat nagbalik-balik bait asin Tuhan Rabbul Alamin halom sin Quran. Jumaat nakapila na Jumaat 5 bay. Nakatali na ba kau magtawbat? Magbalik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pila Jumaat na 5 bay. Pila hari raya, pila Ramadan na in 5 bay. Di ba majugjug, di pa ma-concern in baran mo, in pangatayan mo, amuin magtawbat na kau, magbalik na kau. Hadaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah taymang. Suway mo usalon in pikilan iban pangatayan mo. In masjid masuok haway mo. Aun motor mo, aun sasakatan mo. Anytime kung makato pa masjid, sa pila Ramadan na kailuin 5 bay, di misan kau tuod makapanali, magbalik magtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah taymang mulya agam Islam. Naringa sabi ato mga taymang mulya agam Islam, amoy tundi nga mga hinang inihinangon simbar iman na bulan sin Ramadan at tiniya magtawbat siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadi pa dumatong inamuin kamatay niya. In sumuno niya mga taymang in kakay ng simbar iman habulan sin Ramadan long si mga ulama qiraatul Quran. Amuna in magbasa Quran. Hakar na in bulan ini long si mga ulama at inya bulan pagbabasa sin Quran. Long sin Tuhan Rabbul Alamin. Suratul Baqarah long niya bihayan Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Imbulan Ramadan long niya doon haon long niya piaturon pianaog sin Allahu Ta'ala in Quran. In Quran mahamulya. Pianaog piaturon sin Tuhan Rabbul Alamin habulan sin Ramadan. Narenga sabi ato inhinangon simbar iman habulan ini pataurun niya in pagbasa niya Quran. Bita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long niya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim basahan yu in Quran. Akarna long niya in Quran dumatung haadlaw qiyamat sumapaat siya hamano siya namasaka niya. Kubul mo tigidlong. Way roon ilaw. Way kurente, way katahan. Imma kapasawara mga taymang kakahinang mumarayaw. Dumatong in Quran, mahinang sahaya halom, mahinang ilaw halom sing kubul mo. Labi awla adlaw qiyamat. Magdawragan ni mano siya nasususa nagtatangis nagdarangulungul. Hakar na nagsususun. Na unuba imparasahan. Hakar na biyasa mo in Quran, dumatong siya haadlaw yan. Syafaatun niya kau. Umiyan siya pa Allah Ta'ala in Quran. Ya Allah, amo intuhuti ako syafaatun ko imano siya iyan. Hakar na adlaw dunya, biyabasan niya ako, didihilan niya ko wakto. Suway habulan ini mga taymang hud. Bukon ini bulan pagtutug. Bunal impagtug ibadat. Imtug simbar iman, aun karayawan niya. Sumagawa di man jari hinangon mo sabab impagtug mo tiranan katinggalan mo yung mga kawajiban mo habulan ini di makadjari. Lang mo ben matug na ako. Matug ako lang mo puas sumagbati ako puas asar. Subhanallah. Musibah dakula. Imbulan ini mga taymang bulan basahon na to in Quran. Ukabon na to in mushaf. Bukon ka in Quran bihaon tabi'ara kuman makabakaw in Quran tabi'ara kay banan ka masjiran iya abok ka ilo. Di pagbasahon. Inka in Quran bihaon na akaibanan hinang display halom simbay di na pagbasahon. Mataud pa in pagulin si mano siya cellphone, in pag game nila, in pagbasa nila sin mga kapos-posan wayron kapaiddahan.
Mag-share pa sila bihayan si mga issue halom sa Facebook. Way puspaid da. Sumagawaing Quran kaya lupahan. Ibutang ta na mamasa sila Quran. 2 ayat da tambulon na ang pag-umulin cellphone. Magbasa na isang post. Kumita na isang video wayrong kapuspaidahan niya. Bang so pamabian iusalin cellphone pag pangadji biyayan, pag-attend ha mga ini online class, mayroon naman problema. Sa inmasusa. Binining Quran kaya wa in cellphone. Ang pa nag-scroll down sing kapos-posan sing katan, sambil miabot nagbang nga subo. Sambil miabot nagbuka na, kulang ing karayawan hinang ni habulan ini. Tumtumatay mangud, imbulan ini day nga mga kalabihan niya bang mo kitaon. Ni maug in Quran, in Quran piarasin Allah Ta'ala Jibril na hinang in Jibril sa afdal malaikat hadarat sintuhan Rabbul Alamin. Damikyan niya, ni maug in Quran, maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hinang in Nabi sallallahu alaihi wasallam, panghu si mga manusia. Na hinang nakura, panghu sin ummat ini. In Quran, ni maug siya ha ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na hinang in ummat ini sa rayaw-rayaw ummat. Subhanallah. Damikyan niya, ni maug in Quran ha bulan Ramadan, na hinang in bulan ini sa rayaw-rayaw bulan hading ha mga kaibanan bulan. In Shawwal, in Sha'ban, in Rajab, in Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Muharram, Safar, in kaibanan, bang mukitaon, labi mahalga kanila in bulan Ramadan hadarat sin Allah Ta'ala. Subhanallah. Damikyan niya, in Quran ni maug hadum sin Lailatul Qadar, sambil na hinang indum yaun, long sin Allah Ta'ala, long sin Quran, khairum min alfi shahr. Labi marayaw long niya indum Lailatul Qadar, deng hangi bubulan. Maita, sabab ni maug hadum yan in Quran mahamulya. Subhanallah mga tay, mangud mulya agama Islam. Hauno intuyo na to ini, ha mga kanabihan, nakasahabatan, ha mga kaulamaan sing kita niyo nakauna. Hambuok waktu bihayan, in Ali radiyallahu an, ini ang kita niya usog nagbabasa, ini Quran halom sin masjid. Pagkita niya biyan baitaan niya. Laung sin Ali radiyallahu an, nawwarallahu laka ya ibn al-Khattab kama nawwarta masajid Allah bil Quran. Piyasahaya laung niya sin Allah Ta'ala kay mo yakaw anak Khattab. Amuin biya laung niya sin pagsahaya mo, pagbutang mo sahaya sin kamasjiran sin Tuhan, labay ha Quran. Hakit hatin niya si mahaya in masjid sab sin pagbasa niya Quran, na day nga sabiad to pasawahon kanya sin Allah Ta'ala, in halong kubul niya sin Quran. Subhanallah mga tay, mangud mulya agama Islam. Sabuton sing kita niyo biyayan, intuyo si mga kaulamaan sing kita niyo, si mga madahib sing kita niyo, bang dumatong imbulan Ramadan. In Imam Malik radiyallahu an, atau kan rahimahullah, siyabot sin ini Ibn Abdul Hakim, laung niya, in kiaunan long niya sin Imam Malik, bang dumatong long niya in bulan Ramadan, binon niya long niya biyayan in pagbasa sin hadis. Damik yan in paghindo biyayan si mga dugaing ulum. Binon niya, sa alupon niya long niya in Quran, kuma siya mushaf. Hati niya, in hinang sin Imam Malik ha bulan Ramadan, wayroon na dugaing buat malaingkan, basahon niya, dilan niya waktu, in kalam sin Allahu Ta'ala. In Imam Shafi'i rahimahullah, bang dumatong imbulan Ramadan, long si mga ulama, in Imam Shafi'i, pagtangbuson niya, in Quran, in katluan juz Quran ha bulan Ramadan, makakaanuman. Subhanallah. Makakaanuman niya balikun in Quran, na in kitabihaon. Natangbos dabaha na to, in Quran mahamulya, nakapila na to tiyang busing Quran ha bulan Ramadan. Atawakan, kulang da inamun imbas sa natwa bulan Ramadan, 2 ayat, ang kasapha matug na, wayron na. Dihlan na to tay mahud mulya agama Islam, in pagbasa sing Quran. In Khalid bin Walid, dahil nga mga gagandilan magbubuno azaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang dumatong ibulan Ramadan, muwi siya pakauman niya. Sambil kawaon niya in mushaf, Khalid bin Walid, sambil doon sa pagkawa niya sin mushaf sin Quran, magdangulngol na magtangis in Khalid bin Walid. May ta siya magtangis, iban pamong niya, bang mga kato, yakaw Quran, yakaw mushaf, ando maapa ako.
Naligap na tuod kamilong niya hapagjiharan. Akar na hinang nila nakaw na, busy sila hapagjiharan. Naligap tuod kamilong niya hapagjiharan, hapagjihad. Di nga sabi tulong niya na hinang sababing pagjihad na mo, tiranan, wayroon na mo nakaw na suok. Wayroon na mo nakaw na basa. Yung mga sahabat na kauna. Di inamin sabab lang tabiayan, di nila kaulinan in mushaf. Di nila kaulinan in Quran. Asabab biyayan busy sila hapagjihad, hapagibadat pa Allah Ta'ala. Na in zaman biya tabiya. In Quran iabuk halom simbay na halo tabiya, piyagkaon na biyayan si mga ini mga dugaing long ta mosquito biyayan atau akan uno-uno na piyagkaon na sin mga anay. Unin sabab busy mano siya magpudyot sin cellphone niya. Busy mano siya mag-game. Busy mano siya magpudyot sin wayron kapus pa idahan niya. Busy mano siya magkatumari. Busy mano siya huminang si mga hiyaram sin Allah Ta'ala. Subhanallah. Yay Quran in Quran. Yung mga sahabat, subhanallah. Sila neto in sarayaw-rayaw mano siya amun nakaabot hanabi sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa. Indeng ang mga sabab, kiyabin nila. In pagbasa sin Quran, sabab sin busy sila amun adu kaing ibadat. Na yung kitabiyaon, balis kat tabi rakuman. Kaya bintayong Quran, sabi sinaun masyat tarugaing. Na lugi imano siya mga tay mangud mulya agam Islam. Dengan sabi adto hinangun tuod na to amuin ini in Quran basahon habulan sin Ramadan. In sumunod niya dengan mga hinangun simbar iman habulan sin Ramadan amun long si mga ulama al-ijtinab wal ibtiad anil maasi. Subay umanib lumayo imano siya bang siya puasa ha mga hinang, mga himumungan bukon marayaw. Karena biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laong niya bihayan. Ini, laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith din kan Abi Hurairah, radiyallahu an, laong niya, laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Subhanallah, maka susah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyusyulong niya hindi niya kakausan tinggalan ini bisara in himumungan luglama. Iban si mga kakahinang bukon marayaw. Iban si mga kajahilan. Habulan sin Ramadan. Di long niya maghajat. Di maglagi. In Allah subhanahu wa ta'ala. Sin pagtangka niya. Deng hapagkaon iban pag-inom. Hati niya. Bangkaw po asa. Sa masira ko magbisara luglama. Masira ka huminang si mga kakahinang haram tumtuma. Beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun ako in namayta, bukun kaguruhan na to. Rasul in namayta. Di maghajat, di maglagi in Allah Ta'ala sin puasa mo. Tumtuma yan, tay mamud kul mulia apang Islam. Bang ko bang beri ning kusog mo magpuasa, biat yung kusog mo manglimot, biat yung kusog magmaksiyat, biat yung kusog mo ini maginang dosa. Tumtuma, impagtangka mo yan. Impagtangka mo sin pagkaon ibang pag-inom. Di yan kalagihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, impua sa mga tay manghud, mahinang siya ni sabab amun taming na tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu junnah. Impagpuasa long niya taming si mano siya. Taming dayong haun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amanat na isabini. Ya ayyuhalladhina amanu, ya kamu beriman, qu anfusakum. Tamingin niyo ingin hawabaran niyo. Layuan niyo ingin hawabaran niyo wa ahlikum iban sin anak asawa niyo. Dengaw nara deng hakayo sin narka jahannam. Deng hakayo tiya tagama sin Allah Ta'ala. Nalaw sin Nabi as-siyamu junnah. Impagpuasa law niya taming sari di bangkaw na mo asa bulan Ramadan. Hakarna sin Allah Ta'ala. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isyusyu inna mo asa hakarna sin Allah. Amun hakarna sin pag-iman niya. Hangadulat niya sin karayawan ding Tuhan, ampunun kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin in pardusan niya nakauna, pardusan asibi. Hatin niya impua sa mga tay manghud, hakarna sin Allah Ta'ala, mahinang siya taming ding hanarka sin amun Allah Ta'ala. Deng ha kayo sin narka jannam amun tiya taga masintuhan. Sumagawa bang impuasa mo yan bukon karna sintuhan na di niya rakaw katamingan. Gaman mahinang sabab hikasiksa kayo. Damikan niya mga tay manghud mulya ka Muslim deng sabab yadto aniban tuod na to. In magbisara luog lama bang kita puasa
Bukan to nato maray pagpuasa nato. Magsambahayang kita. Di man jari magpupuasa ka, di ko magsambahayang. Bang ko magpupuasa, suway ko magsambahayang. Mga tayo mga mulya ka Islam. Ingkay na po san lang tabiyan, dahil nga mga kakain ng simbar iman, nini khataman tadihay ni, amo na lang yan, al-ikthar minan nawafil. Subay lang niya patauron, simbar iman, si manusia, impagsambayang niya sunnat habulan ini. Hakar na lipat manglipat, ing karayawan ni habulan ini. Subhanallah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isisulong niya intimindog nagtahajjud hadum sin Ramadan. Kapag iman patuan, iban pangagad niya ngadulat sin karayawan sin Tuhan, ampunon kanin pardusahan niya 5 bay. Pangapardusahan sibi. Sa buton ta maniok tiyo, long sin Abdullah ibn Ahmad, anak sin Imam Ahmad ibn Hanbal. Long niya, ingkiyaw nan long niya hiama ako, amunan Imam Ahmad ibn Hanbal, ingkiyaw nan long niya hiama, magsambahayang siya long niya halom sin adlaw iban sin dum, tungga tus rakaat. Subhanallah. Lamod na rin dito yung mga pardo. Tungga tus rakaat. Banglaw niya hiama ko paglamahan masakit sab sin hinang niya to, sumambahayang nasadya siya long niya biyan baba niya na hangga tus kay man rakaat. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Subhanallah. Binsa na ingkaunan si Imam Ahmad na binsa na siya karena si mawqif niya. Wairun tud siya biyayan limayo dahil pamandu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil hadaakan sin Tuhan. Siya sacrifice niya imbaran niya. Najil siya. Pagpalantupan sin agama. Sa makusog magsambahayang sunnat. Makusog mag-ibadat. Na intalibul ilm hazaman ini bukon sadya subay matuyo ko magpangadji durus. Magmahapal ko mga mutun. Bukon sadya ito hinang sin tulabul ilm hazaman ini. Sa subay damik yan intulabul ilm suntuan siya pamarayaw. Intaw na ngadji imbata na ngadji sibura gawa ula. Iban nyari hula ini subay suntuan imbata na ngadji biya kato suntuan si mga tao awam hapag ibadat hapag bisara. Bukon di man jarin taw na ngadji kanganan kaw talibul ilm pagbusin hinang mo makusog kaw biyayan huminang si mga maksiat. Makusog ko maghinang dosa. Talibul ilm kaw sa bukon Quran niulinan mo. Hinang mo mag-game sa dya ubuson men waktu mo magtug kaw biyayan. Di tupon mga taymang bang kaw talibul ilm subay kaw umatud pa mga kaulaman. Ay Imam Ahmad marayawin akida buntulin akida makusugin mawqif sa sumagawa makusog day sa mag-ibadat. Nin zaman ini tabi'a rakuman makabak kita naggugulal talibul ilm. Naggugulal akida niya salafiyya sa lisuan mag-ibadat. Misanin sambayang 5 waktu aguna kung tinggalan niya. Subhanallah. Na di tupon mga taymang day nga sabi at mura-murahan ampunon sin Allah Ta'ala impardusan sin kita niyo manahut maaslag nakauna iwan sin susungon sarta mga taymang mulya ka Islam bangon din nga mga hilalawngan himumungan sin kami makasla mataas biyayan pangayon na maap inyat to kalaman siniman sin kami bangon himumungan marayaw na tayma niyo pagsukol kamo pa Allah Ta'ala inyaon hidayat kanyo sin Allah Ta'ala wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.